Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulama'il rasyikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu wa adyanal kufra wat talihin, wa ala alihi wa ashabihi alladzi kanu yatamassaku syari'atahu sholihin, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatannya, dari nikmat besar sampai nikmat kecil Allah berikan kepada kita. Andai kata nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun lamun cik paribahasa teh mah, andai kata pasir-pasir dijadikan bukunya untuk mencatat sifat-sifat Allah yang Allah berikan kepada kita, ranting-ranting yang ada di muka bumi ini dijadikan penanya, sampaikan alat canggih sekalipun tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat sehat orang, nikmat cager orang syukur supaya nikmat orang bertambah loba. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat tadiring salam semoga dicurah limpahkan ke hariban alam panutan umat, yani habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan pada hari yang berbahagia ini, pada malam yang berbahagia ini, dimanapun hadir berada, semoga Allah curah limpahkan taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menerangkan tentang keutamaan taraweh, sholat taraweh dina malaman ke-10. Anu mana dina malaman ke-10 Masya Allah aya kabar gembira pikeun jalma anu daek ngalaksanakeun sholat taraweh malaman ke-10. Anu mana keutamaan ieu moal dibikeun, moal dipasikeun pikeun jalma anu telok salawat taraweh, komo lamun teu sholat taraweh malaman ke-10. Wa fi lailati asyarati razaqahullahu ta'ala khairad dunya wal akhirah. Anu mana artina dina petingan malaman ka-10, ya razaqahullahu ta'ala, Gusti Allah bakal ngarizkian kana pang leuwih alus-alusna di dunia sinareng di akhirat. Gusti Allah mikeun naon-naon anu paling bagus menurut di dunia sinarang di akhirat pikeun jalma-jalma anu daek ngalaksanakeun salat taraweh dina malaman ka-10. Anu mana di malaman ka-10 ibadah urang bakal dipelipat gandakeun, macalah Al-Qur'an urang saayat dilipat gandakeun, salat taraweh dina malaman ka-10 ganjarana oge dilipat gandakeun. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua dapat melaksanakan sholat taraweh di malam ke-10. Hadirin jamaah dimanapun berada, itulah fadilah keutamaan sholat taraweh di malaman ke-10. Semoga sedikit apa yang saya dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Besok hari ke-10 selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal baik kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bekal untuk kita di alam akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
usikum bittaqwallah. Summa salatu wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.